Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Cyiza uw'Imana impaye. Mbanje kubasuhuza mwese mbifuriza ibyiza, ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo burambuye. Mbere yuko nyabagezaho ndabanza kubabwira zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Nyakanga hagana mu masaha y'umugoroba hagaragaye inkuru mu bitangazamakuru binyuranye yo gusubizwa ku buyobozi kwa Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney. Abantu 59 biganjemo abakuwe muri Kigali basanzwemo coronavirus. Karongi umugore arashinja umugabo we kumucukurira imva mu rugo kandi akiriho. Muri aya makuru kandi turaza no kubagezaho amakuru yo hanze irimo ko Ububiligi bwanze gufungurira imipaka ibihugu 15 biheruka kwemezwa n'umuryango w'abibumbye birimo u Rwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubyiruko rwateguye amarushanwa agamije kureba umuntu uri bwandure coronavirus mbere bakamuhemba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyeshuri b'abanyamahanga bafite amasomo yimuriwe kuri internet bagiye kwirukanwa. Ikaze mu makuru arambuye, amakuru tugiye guhera hano mu mujyi wa Kigali ku nkuru yakwirakwiye nimugoroba ivuga ko Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney yasubijwe ku buyobozi bw'amajyaruguru. Muri aya makuru yacu twifashishije ibitangazamakuru binyuranye hano mu Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasubije Gatabazi Jean-Marie Vianney ku mirimo ya guverineri w'intara y'amajyaruguru. Nk'uko tubisanga mu nkuru ya Kigali Today, Perezida Kagame kandi yagize Madame Alice Kayitesi guverineri w'intara y'amajyepfo. Uyu akaba yarasanzwe ari umuyobozi w'akarere ka Kamonyi ko mu ntara y'amajyepfo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe riravuga ko iki cyemezo cyafashwe hashingiwe ku biteganya n'itegeko nimero 14/2013 ryo kuwa 25 z'ukwa 3 2013 rigena imitunganyirize n'imikorere by'intara cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9. Guverineri Gatabazi Jean-Marie Vianney na Guverineri Emmanuel Gasana wayoboraga amajyepfo bahagaritswe ku mirimo tariki ya 25 Gicurasi 2020 kubera ibyo bagomba kubazwa bari bakurikiranyweho. Gatabazi Jean-Marie Vianney wayoboraga intara y'amajyaruguru kuva muri Kanama 2017 akaba mbere yaho yari umudepite mu gihe cy'imyaka 14, yasimbuye Musabyimana Jean Claude wayoboraga amajyaruguru mu gihe gito cy'amezi 9, nawe akaba yari yasimbuye Bose ni bamwe Aime uherutse kwitaba Imana. Bose ni bamwe Aime akaba yarayoboye amajyaruguru guhera muri 2009 kugeza muri 2016. Kayitesi Alice wagizwe guverineri w'intara y'amajyepfo yatorewe kuyobora akarere ka Kamonyi tariki 17 Ugushyingo 2017. Mbere yaho akaba yarasanzwe ari umukozi wa leta mu karere ka Muhanga. Kayitesi yasimbuye Aimable Udahemuka weguye ku buyobozi bw'akarere ka Kamonyi ku itariki ya 24 Kamena 2017. Abantu 59 biganjemo abakuwe muri Kigali basanzwemo coronavirus. Inkuru dukesha Igihe iravuga ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 59 basanzwemo coronavirus mu Rwanda mu bipimo 2871 byafashwe kuri uyu wa kabiri, mu gihe abagera kuri 20 aribo bayikize basezererwa mu bitaro. Abarwayi bashya basanganywe icyorezo cya coronavirus COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus mu Rwanda biyongereho 59 bituma abanduye bose baba 1172, mu gihe abamaze gukira bo ari 595. Kugeza ubu abanduye ni 1172 barimo 59 bashya, abakize ni 595 barimo 20 bashya, abakirwaye ni 574, naho kugeza ubu abantu 3 bitabye Imana. Ibipimo bimaze gufatwa ni 166,255 harimo ibipimo bishya 2,871.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo kuri wa kabiri ryerekana ko abarwayi bashya bagaragaye i Kigali 49 barimo abo mu kigo kinyurwamo by'igihe gito cya Kigali n'abari mu kato mu karere ka Kicukiro, Rusizi 5, Nyamasheke 3, Kirehe 1 na Nyagatare 1. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko kuwa 6 Nyakanga 2020 cyatangiye gupima coronavirus abinjira muri Kigali mu rwego rwo kurushaho kumenya neza uko icyo cyorezo gihagaze ngo hafatwe ingamba zo kurushaho kugihashya. Byakozwe nyuma y'uko hashize icyumweru hapimwa mu buryo bw'ikivunge cyangwa amatsinda abanyakigali pooled testing, aho hateganyijwe gufatwa ibipimo bigera ku 5,000 mu kugenzura uko iki cyorezo gihagaze mu mujyi wa Kigali. Gupima abantu muri ubu buryo bwa rusange bitandukanye nuko bisanzwe bikorwa, kuko abasanzwe bapimwa ari ababa bari mu matsinda y'abaketsweho kwandura COVID-19 hashingiwe ku kuba barahuye n'abanduye cyangwa baragiye ahantu hagaragaye ubwandu nko mu bindi bihugu. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro. Yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa ahatuye imiryango myinshi. Karongi, umugore ashinja umugabo we kumucukurira imva mu rugo akiriho. Nk'uko tubikesha urubuga umuseke.rw, umuyobozi w'umurenge avuga ko basanze atari byo. Umwe mu baturage yabwiye umuseke ko uriya mugore yananiranye. Mu karere ka Karongi hari umuryango ubanye nabi, abaturage bavuga ko umugabo wo muri urwo rugo aherutse gufatwa n'inzego z'umutekano avugwaho gucukura imva mu rugo. Ubuyobozi bwabwiye umuseke ko uriya muryango ubanye nabi bazawuganiriza ejo. Ku cyumweru tariki ya 5 Nyakanga 2020 nibwo hatangajwe ko mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Rwariro mu murenge wa Gitesi, hari umuturage witwa Murwanashyaka Ivan wo mu kigero cy'imyaka 52 wafashwe ashinjwa gucukura imva mu rugo rwe. Uyu muturage yatangaje ko umugore we babyaranye 3, umwana w'umuhungu umwe n'abakobwa 2, bakaba bamaze igihe bashyamirana. Ati umugore we ni umwarimukazi, ntashobotse, yigize indaya ku ngufu. Yatangarije umuseke ko uriya mugabo yafashwe mu rukerera rwo ku cyumweru tariki ya 5 Nyakanga afatwa n'abasirikare b'imutuntu. Uyu yakomeje avuga ko imva uriya mugabo yayicukuye hanze mu rugo mu mugoroba, abaturage babibonye barahuruza. Niyonsaba Seriac, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitesi, avuga ko amakuru yayumvise ariko ifoto yahawe asanga simva, ngo bashyizemo montage. Uyu Niyonsaba Seriac yakomeje avuga ati ni montage, nanjye babimbwira numvise mahamutse, ariko umusirikare yahise ahagera ambwira ko atari imva, ari umurima uriya mugabo yari agiye guteramo imboga. Niyonsaba Seriac avuga ko umugore w'uriya mugabo avuga ko uriya mwobo ari imva, ariko umugabo n'abana bakavuga ko yashakaga kuhatera imboga. Aya makimbirane muri uyu muryango ngo amaze igihe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitesi avuga ko yatumije uriya mugabo n'umugore ngo abagire inama. Yabwiye umuseke ati ejo bazanyitaba, bafitanye amakimbirane. Umugabo avuga ko umugore ajya mu kabara kararayo, bahora bashyamiranye, ariko ejo nzamenya uko mbagira inama. Uyu watanze amakuru bamubajije niba yariboneye uko umwobo uteye, avuga ko wari ucukuye nk'imva. Muri Kamena 2020 igitangazamakuru gikorera kuri murandasi Igihe cyanditse ko mu mwaka wa 2019 imiryango 8,941 mu Rwanda yemerewe n'inkiko gutandukana. Iyo mibare Igihe kikaba kirikesha raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare. Mu 2018 hakaba hari hatanzwe gatanya 1,311, ni ukuvuga ko ingo zisenyuka zikubye inshuro 6.8. Inzego za leta zifite inshingano zisa zahujwe, izisangiye inyubako zisaranganya abakozi. Guverinoma y'u Rwanda irimo gukora amavugurura mu miterere y'ibigo bya leta azatuma igabanya abakozi mu nzego zimwe, mu zindi bakongerwa hagamijwe kunoza imikorere.
hagamijwe kunoza ikoreshwa ry'umutungo no kuzamura uburyo serivisi zitangwa. Amakuru dukesha Igihe avuga ko inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 30 Kamena ariyo yemeje imbonerahamwe zivuguruye z'imyanya y'imirimo y'inzego n'ibigo bya leta hagamijwe kongera ubushobozi, gukoresha neza umutungo no kunoza imikorere n'imitangire ya serivisi. Ni imbonerahamwe zitegereje gutangazwa mu igazeti ya leta, ari nabwo hazajya ahabona amakuru menshi ku nzego zahujwe kimwe n'andi mavugurura, byose bigatangira gushyirwa mu bikorwa. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ivuga ko ayo mavugurura yakozwe hagamijwe gutuma leta igera ku ntego yihaye ko muri 2024 serivisi zishobora gutangwa mu ikoranabuhanga zaba zagezweho kimwe n'ibindi biteganywa. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Rwanyiko Kayirangwa Fanfan yabwiye Igihe muri ayo mavugurura mu nzego zimwe hashyizweho imyanya itari isanzwemo yo ku rwego ruzashoboza leta kwihutisha ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu nzego zose. Izi ngufu kandi zongerewe muri Minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na Innovation, ICT, ndetse no mu kigo gishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga. Yakomeje ati inzego za leta zitandukanye zari zifite inshingano zifitanye isano ya hafi kandi zisa zagiye zihuzwa hakorwa urwego rumwe kugira ngo hahuzwe ingufu n'ubushobozi bwo kurushaho gusohoza neza izo nshingano. Inshingano imwe yagaragaraga mu mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo mu nzego zitandukanye yashyizwe mu rwego ijyanye narwo kurusha izindi kugira ngo hataba gutatanya ingufu. Hashyizweho uburyo bwo guhuza ingufu kuri serivisi rusange shared services mu nzego za leta zisangiye inyubako ku mirimo bidakenewe ko buri rwose rugira abakozi barwo rwihariye. Muri ubwo buryo hari n'imirimo izajya isangirwa n'inzego zihuriye mu rwego rumwe rw'imirimo ya leta kugira ngo zihuze imbaraga n'intego zifatanye kugera ku musaruro utegerejwe muri urwo rwego. Minisitiri Kayirangwa yakomeje ati aho isesengura ryagaragaje icyuho cyagiye kizibwa hakongerwa ingufu, imirimo yagaragaye ko ifite inshingano zidahagije gusobanura ko ibaho yagiye ivanwaho, ingufu zigashyirwa ahandi ku myanya ikenewe kurushaho. Avuga ko izi mbonerahamwe z'imirimo zahindutse muri gahunda nini yo gukomeza kubaka ubushobozi bw'inzego za leta kugira ngo zirusheho gusubiza ibibazo by'igihugu. Muri gahunda zatekerejweho mu gukora aya mavugurura kandi harimo kwimurira zimwe mu nzego za leta mu mijyi yunganira Kigali n'izindi ngamba nyinshi zizakurikiraho zizafasha inzego za leta kurushaho gukora neza. Minisiteri y'abakozi ba leta igaragaza ko iyo habaye amavugurura nk'aya abakozi imirimo yabo ihujwe n'indi cyangwa ikavanwaho burundu bashakirwa ahandi bimurirwa hajyanye n'ibyo bize, aho bidashoboka bagasezererwa. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Rwanyindo Kayirangwa Fanfan avuga ko aya mavugururwa azatuma inzego za leta zirushaho kuzuza inshingano zazo. Colonel Jean Rutaremara wabaye umuvugizi wa RDF mu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Inkuru dukesha Umuseke ivuga ko kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Nyakanga 2020 ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwashyize abasirikare 1449 mu kiruhuko cy'izabukuru. Muri bo hakaba harimo Colonel Jean Rutaremara wayoboraga ikigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy, akaba yarabaye n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda igihe kirekire. Mu basirikare 1449 bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru harimo abasirikare bakuru mu mapeti yo hejuru 41, abafite amapeti yo hagati na hagati career officers 369 n'abandi basirikare bato 1018. Hari kandi n'abandi 21 bagiye mu kiruhuko kubera ubuzima bwabo butameze neza. Colonel Jean Rutaremara wavuze ijambo mu izina rya bagenzi be bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yavuze ko we na bagenzi be bashimiye umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, Perezida Paul Kagame na RDF muri rusange, kandi bamwizeza ko bakiri mu kazi, ko bazakomeza kuzirikana intego yatumye u Rwanda rubohorwa. Ati ntituzigera na rimwe tugambanira igihugu cyacu na bagenzi bacu twafatanyije mu kukibohora kandi n'ubu tugifatanyije mu kukirinda. Minisitiri w'ingabo Major General Albert Murasira yashimiye abasirikare bose bahawe ikiruhuko cy'izabukuru, ababwira ko ubwitange bagize mu kubohora no kubaka u Rwanda butabaye imfabusa. Ati twishimira uruhare mwagize mu kugira u Rwanda igihugu twirata ko ari mu rugo rwuje amahoro n'ituze.
Umuhango wo gusezerera bariya basirikare wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda, ukaba kandi waritabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura. Abanyarwanda 12 bari bafungiwe muri Uganda barekuwe. Uganda yashyikirije u Rwanda abaturage 12 barwo bari bamaze igihe bafungiwe muri iki gihugu cy'igituranyi, aho bageze ku mupaka kuri uyu wa kabiri. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko ahagana saa 5:15 aribwo ku mupaka wa Kagitumba hagejejwe abanyarwanda 12 bagizwe n'abagabo n'abasore gusa, bari bamaze igihe kinini bafungiwe ndetse banatoterezwa mu gihugu cya Uganda. Bagejejwe ku mupaka wa Kagitumba bari mu modoka ya Coaster baherekejwe na polisi ya Uganda n'abakozi bo mu biro by'abinjira n'abasohoka b'icyo gihugu. Babanje gukaraba intoki mu kwirinda icyorezo cya coronavirus, ubundi bapimwa umuriro kugira ngo harebwe niba nta bimenyetso bagaragaza by'ubwandu. Aba banyarwanda barekuwe barahita boherezwa mu kato k'iminsi 14 muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara kugira ngo harebwe ko nta bwandu bwa coronavirus bafite mbere yo kubemerera gusanga imiryango yabo. U Rwanda rumaze iminsi rusaba Uganda kurekura abaturage barwo bafunzwe mu buryo budakurikije amategeko, cyangwa bakagezwa imbere y'inkiko bakamenyeshwa ibyo baregwa, ndetse n'intumwa z'u Rwanda muri Uganda zikemererwa kubageraho. Mu biganiro bigamije gushakira hamwe umuti ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa ku wa 4 Kamena yavuze ko icyo gihugu cyemeye kurekura abanyarwanda 130, ariko abagera kuri 310 baregwa ibyaha bikomeye bo bagomba gukomeza gufungwa. Ibikorwa byo gufunga mu buryo budakurikije amategeko no gukorera iyicarubozo abanyarwanda ba muri Uganda byafashe indi ntera mu mwaka wa 2017 kugeza ubwo u Rwanda rwageze aho rusaba abaturage barwo kutajya muri Uganda. Bakubiswe bitwa abamaneko b'u Rwanda bibaviramo ubumuga. Ubuhamya bw'abanyarwanda barekuwe na Uganda. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Nyakanga 2020, umupaka wa Kagitumba hagejejwe abanyarwanda 12 b'igitsina gabo bari bamaze igihe bafungiye ndetse banakorerwa iyicarubozo muri gereza za Uganda. Nk'uko tubikesha Igihe, aba banyarwanda ku maso babonaga bananiwe cyane kubera gukubitwa no gukubitishwa amashanyarazi nk'uko mu buhamya bwabo babigarutseho. Babiri baganiriye n'itangazamakuru bagarutse ku buryo bagiye bafatwa biswe ba maneko b'u Rwanda, abandi bavuga uburyo abayoboke ba RNC bagira uruhare mu gufatisha abanyarwanda bafatwa muri yombi. Mugabo Bernard ufite imyaka 48 ni umwe mu bahohotewe bamwita intasi ya Perezida Kagame. Yavuye mu Rwanda muri 2017, yasanze umuryango we muri Uganda urimo nyina, bashiki be na barumuna be. Agezeyo ngo yabonye akazi ko kurinda ahantu, ari naho bamufasha avuye. Ati bamfashe mvuye mu kazi saa 2 za mu gitondo, banjyana Imbarara banshinja kuba maneko w'u Rwanda. Mfungiye Imbarara bankubise imigeri myinshi yo mu nda, bambaza ngo ko naje kuneka maze kubona iki. Mugabo yavuze ko ihohoterwa rikorerwa abanyarwanda muri gereza zo muri Uganda riri ku rwego rwo hejuru, kuko hari abarazwa ku byuma bakubitwa ku buryo ijoro ryose baba bataka. Nyuma yo kumara igihe kinini akorerwa iyicarubozo, kuri ubu yavunitse amaguru ye n'imbavu kubera inkoni, yarekuwe nyuma yo gufungwa amezi 3 n'ibyumweru 2. Undi munyarwanda utifuje gutangaza amazina ye mu rwego rwo kurengera umuryango we ukiri muri Uganda, yavuze ko yageze muri iki gihugu muri 2011, afatwa mu Gushyingo 2018, afatiwe ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Ati nafatiwe ku kibuga cy'indege cya Entebbe mvuye kwakira ibintu byanjye byari bivuye hanze, maze kugera mu mujyi nahamagaye inshuti yanjye y'umusirikare ngo musuhuze. Ngezeyo banyambika ikigofero n'amapingu, bantwara ahantu ntazi. Ngezeyo banyambuye imyenda yose, nsigara nambaye uko navutse, banshyira ku mapingu barahamfungira. Byagira nijoro bakarekura imibu myinshi ikandya, nza kumera nabi banzanira umuntu amvuriraho. Yongeyeho ati bankubitaga buri gitondo saa 12 na nimugoroba, bakankubita munsi y'ibirenge. Nageze aho ndabyimba, mara icyumweru cyose nyara amaraso, nanarwariyemo malaria nyinshi, banshinja kuba maneko w'u Rwanda ngo nkabaneka ibintu byose bikorerwa Uganda. Uyu mugabo avuga ko ubwo buzima yabumazemo amezi 6 abaho wenyine, gusa ngo akajya yumva n'abandi batakira hakurya bari gukorerwa iyicarubozo nk'iryo. Uko yabeshye CMI ko atumvikana na leta y'u Rwanda kugira ngo imurekure.
Uyu mugabo avuga ko nyuma yo kumara amezi 6 mu buzima bwa wenyine apfutse ku maso ngo haje umwe mu basirikare bakomeye muri Uganda amubonye amugirira impuhwe amusaba kubeshya inzego za CMI ko atumvikana na leta y'u Rwanda nk'iturufu yamucikisha urupfu rwari rumutegereje. Ati uwo musirikare yanyeretse aho bita muri go down ho hariyo abantu nka 23 cyangwa 25 bazirikiye mu mazi bakajya babazamura bakabakubita bakongera bakabasubizayo. Ansaba gushaka ikinyoma mbeshya kivuga ko ntumvikana na leta y'u Rwanda ngo niyo nzira yandinda kuhapfira. Nyuma y'amezi 6 rero CMI yaje kumfata mbabwira ko papa yari umusirikare agirana ibibazo na leta bituma ntoroka mpungira muri Uganda. Ako kantu karabafashe bareka kumbaza n'ibyuko ndi maneko. Yavuze ko ubwo yari amaze kubazwa na CMI yabonye umugabo wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda witwa Saidi uba muri Uganda aho akorera Kayumba Nyamwasa ngo niwe ugira uruhare mu gutanga abanyarwanda bakorerwa iyicarubozo na CMI, avuga ko boherejwe n'u Rwanda kuneka Uganda. Aba bagabo bose bavuze ko ari ibyishimo kuba bagarutse mu Rwanda, ariko bavuga ko bagifite impungenge ku mitungo yabo n'imiryango yabo bikiri mu gihugu cya Uganda. Ikibazo cy'abanyarwanda batabwa muri yombi bagakorerwa iyicarubozo bitwa intasi z'u Rwanda ni kimwe mu byakunze gushyira igihumu umubano w'ibihugu byombi kuva muri 2017 kugeza n'ubwo u Rwanda rwitabaje Angola na RDC nk'umuhuza mu kibazo. Nyuma y'ibiganiro byinshi byahuje abakuru b'ibihugu n'abahuza, Uganda yaje kwemera kurekura abanyarwanda bafungiyeyo. Mu ntangiriro za Kamena, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa yavuze ko icyo gihugu cyemeje kurekura abanyarwanda 130, ariko abagera kuri 310 baregwaho ibyaha bikomeye bo bagomba gukomeza gufungwa. Mereze mu makuru yo hanze y'u Rwanda, aho Ububiligi bwanze gufungurira imipaka ibihugu 15 biheruka kwemezwa n'umuryango w'abibumbye birimo n'u Rwanda. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko guverinoma y'Ububiligi yemeje ko itazafungurira imipaka ibihugu 15 byaherukaga kwemezwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'ibirimo ibyago bike mu bijyanye n'ubwandu bwa coronavirus. Mu cyumweru gishize nibwo inama nkuru y'umuryango w'abibumbye yatanze inama ku bihugu bigize ko byafungura imipaka ku ngendo zituruka mu bihugu 15 byo hanze y'uyu muryango guhera ku wa 1 Nyakanga, ariko ububasha bwa nyuma kwemeza igihe bizakorerwa bugumana buri gihugu ukwacyo. Ububiligi bwari bwiyemeje gufata icyemezo cya nyuma kuri uyu wa 7 Nyakanga, ariko nyuma y'inama ya guverinoma yateranye kuri uyu wa 2 nimugoroba hemejwe ko imipaka y'igihugu yakomeza gufungwa mu kurushaho gukumira ubwandu bwa coronavirus. Gusa ababiligi batahuka bo bemerewe kujya iwabo kimwe n'abaturuka mu bindi bihugu by'Uburayi. Ibihugu umuryango umwe bw'Uburayi wasabye ko byakomorerwa ni Algeria, Australia, Canada, Georgia, Ubuyapani, Montenegro, Maroc, Nouvelle-Zélande, u Rwanda, Serbia, Korea y'Epfo, Thailand, Tunisia na Uruguay. Ubushinwa nabwo bwashyizwe kuri urwo rutonde buherekezwa n'ibwiriza rivuga ko nabwo bugomba gufungurira ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Guverinoma y'Ububiligi yavuze ko hakiri ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima muri ibyo bihugu bishamikiye kuri coronavirus, ndetse ngo ntibyagaragaje ko nabyo byiteguye gufungura imipaka abaturuka mu Bubiligi, bivuze ko ababiligi bataba bemerewe kubyinjiramo. Mu gihe ibihugu byegeranye n'Ububiligi byakwemera abaturuka muri ibyo bihugu 15 kubyinjiramo, hitezwe ko hazashyirwaho igenzura mu mipaka kugira ngo abantu batinjira mu Bubiligi babanje guca mu gihugu byegeranye nk'uko VRT yabitangaje. Kugeza ubu abamaze kwandura coronavirus mu Bubiligi ni 62,258, barimo 9,774 bapfuye na 17,091 bakize iki cyorezo. Bivuze ko abakirwaye ari 35,193. Tukiri ku nkuru ya coronavirus, perezida wa Brazil yanduye COVID-19. Nyuma yo gufatwa ibipimo inshuro zigera kuri 4, inzego z'ubuzima muri Brazil zatangaje ko perezida w'iki gihugu Jair Bolsonaro yanduye icyorezo cya COVID-19. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko uyu muyobozi wa Brazil yapimwe ku nshuro ya 4 kuri wa 7 Nyakanga 2020 nyuma yo kugaragaza ibimenyetso biranga iki cyorezo birimo n'umuriro mwinshi.
uyu mukuru w'igihugu yagiye yumvikana kenshi ahinyuza ibijyanye na coronavirus, aho we yayitaga ibicurane byoroheje bidashobora kugira ikintu gikomeye bimuhungabanyaho. Bolsonaro yagiye yumvikana kandi asaba ba guverineri gufungura bimwe mu bikorwa byari byarafunze kubera icyorezo, avuga ko bigamije gusa gusubiza ubukungu bw'igihugu inyuma. Uretse kudaha agaciro icyorezo cya COVID-19, Bolsonaro ashinjwa kugandisha abaturage be kuko mbere y'uko atangira kuvuga izo mvugo zose zumvikanisha ko COVID-19 ntacyo ari cyo, umubare w'abanduye muri iki gihugu wabarirwaga mu bihumbi 40, mu gihe abari bamaze gupfa bo bari munsi y'ibihumbi 3. Nyuma y'izi mvugo ze, ubwandu muri iki gihugu bwatangiye kwiyongera mu buryo budasanzwe, aho kugeza uyu munsi hamaze kwandura abarenga 1,6 mu gihe abamaze gupfa bazize COVID-19 bo bagera ku bihumbi 65. Nk'uko tubikesha Igihe kandi, abahanga barenga 200 baturuka mu bihugu 32 bahamagariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS kwemeza ko coronavirus ishobora kwandurira mu mwuka. Ni nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe bukagaragaza ko mu gihe umuntu urwaye coronavirus akoroye, yitsamuye cyangwa ahumetse, hari udutonyanga duto tujya mu mwuka tukaba twanagumamo mu gihe runaka ku buryo abandi bashobora kuduhumeka bakandura. Ibyo bije bivuguruza ibyo OMS yari imaze igihe ivuga ko coronavirus yandura mu gihe habayeho gukoranaho kw'abantu babiri cyangwa amatembabuzi y'urwaye agiye kutarwaye. Mu ibaruwa yasohotse mu kinyamakuru cyandika ku nkuru z'ubuzima Clinical Infectious Diseases, inzobere z'abaganga 2 zo muri Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ubushakashatsi bwemeza ko nta gushidikanya ko virusi zirekurwa mu gihe cyo guhumeka, kuvuga no gukorora bihagije ngo byanduze utarwaye mu gihe bivuye ku murwayi. OMS yirinda gutangaza ko udupfukamunwa ari bumwe mu buryo bw'ibanze bwo kwirinda coronavirus, ahanini ishingiye ku kuba dushobora kuremerera bamwe no kuba kubona uduhagije byaba ikibazo. Kuri uyu wa mbere, OMS yatangaje ko iki kibazo ikizi kandi iri kugikoraho ubushakashatsi bwimbitse ifatanyije n'impuguke. Ibizava mu iperereza rya OMS rishobora guhindura zimwe mu ngamba yagiye ishyiraho zo guhangana na coronavirus, nk'intera igomba kuba hagati y'umuntu n'undi kugeza ubu yari 1 metero kugeza kuri 3. Abantu bavutse bafatanye bari bakuze ku isi bapfuye ku myaka 68. Inkuru dukesha Umuseke ivuga ko Koroni na Doni Gallion bavutse tariki 28 Ukwakira 1951 bafatanye ku gihande cy'inda. Muri 2014 bafatwaga nk'aho ari abantu bafite ubumuga bakuze ku isi, ubu bakaba bitabye Imana aho babaga mu kigo cyita ku bageze mu zabukuru. Umuvandimwe wabo muto Jim yavuze ko Koroni na Doni baguye muri leta ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuganga wari ushinzwe kubitaho yavuze ko bazize uburwayi busanzwe nk'ubw'abantu badafite ubumuga. Aba bavandimwe bafite ubumuga buzwi nka cyangwa bari bazi gukoresha amahirwe yabo, bakaba baritabiriye parade nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikorwa byo gukora parade, imyiyereko, byabafashaga mu buzima bwabo bwose kugira ngo babone ibyo bakeneye harimo n'amafaranga. Aba bavandimwe bari bafite ubumuga bwa cyangwa bari bafite amaboko 4 n'amaguru 4, imitima 2 n'inda 2, ariko basangiye igice cy'umubiri cyo hasi. Roni na Doni Gallion bahagaritse ibikorwa by'imyidagaduro bakoraga birimo parade mu mwaka w'1991 bajya kubana bonyine mu mwaka wa 2010 bagiye mu kigo cyita ku bageze mu zabukuru, ari naho baguye. Loni yatangaje ko Amerika igomba kuryozwa urupfu rwa Generali Soleimani. Impuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu zatangaje ko igitero cy'indege zitagira abapilote Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iraq muri Mutarama 2020 kigahitana Generali w'umunya-Iran Qasem Soleimani n'abandi bantu 9 bari kumwe, kigaragaza kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Nk'uko tubikesha urubuga rw'Igihe, byatangajwe ku wa mbere n'impuguke z'uwo muryango zakoze iperereza kuri icyo gitero. Intumwa y'umuryango w'abibumbye yihariye ishinzwe iperereza kuri icyo gitero, Agnes Kalamar, yavuze ko
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ishingiro y'igitero zagabye kuri Soleimani n'abantu be ubwo yavaga ku kibuga cy'indege i Baghdad. Muri raporo kuri iryo perereza, Kalama yanditse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe amategeko mpuzamahanga bityo igomba kuryozwa ubwo bwicanyi. Biteganyijwe ko kuwa kane Kalama azageza ibyavuye mu iperereza ku kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu, ukazaba n'umwanya wo kujya impaka ku cyemezo kigomba gufatirwa Amerika. Amerika ntabwo ari umuryango w'ako kanama kuko yakikuyemo mu myaka 2 ishize. Kwa gatatu Mutarama 2020 nibwo Minisiteri y'Ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yishe General Qasem Soleimani wari umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran mu gitero yamugabyeho muri Iraq ku itegeko ryatanzwe na Perezida Donald Trump. Perezida Trump yatanze iryo tegeko avuga ko General Soleimani hamwe n'umutwe yarayoboye Amerika ifata nk'uwiterabwoba bagize uruhare mu gitero cyari cyahitanye abanyamerika benshi kuri ambasade yayo muri Iraq, kandi ko hari amakuru y'uko hari ikindi bateguraga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Javad Zarif yagereranije icyo gikorwa cyo kwica General Soleimani nk'ikiterabwoba ryo ku rwego mpuzamahanga Amerika yakoze. Qasem Soleimani ni umugabo wafatwaga nk'intwari muri Iran ndetse akunzwe n'abasirikare bose b'igihugu. Yari umuntu wa kabiri ukomeye mu gihugu nyuma y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyeshuri b'abanyamahanga bafite amasomo yimuriwe kuri internet bagiye kwirukanwa. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko guhera kuwa mbere utaha abanyeshuri b'abanyamahanga bafite amasomo yose bigaga ariko akaba yarimuriwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, no kuvuga online, bagomba gusubira mu bihugu byabo. Ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ICE cyatangaje ko abanyeshuri b'abanyamahanga baba abiga muri kaminuza cyangwa mu mashuri y'imyuga batemerewe gukomeza kuba muri Amerika, kandi amasomo biga yose yarimuriwe mu buryo bw'ikoranabuhanga hirindwa coronavirus. ICE yatangaje ko abo banyeshuri basabwa gusubira mu bihugu byabo cyangwa bakiyandikisha mu yandi mashuri yemerera abanyeshuri kwiga bari mu ishuri. Itangazo ry'icyo kigo rigira riti nibatabikora bazahura n'ingaruka zirimo kwirukanwa mu gihugu ku ngufu. ICE yatangaje ko abanyeshuri bafite viza zigaragaza ko biga mu mashuri afite porogaramu zimuriwe kuri internet batazahabwa izindi mu gihembwe gitaha. Ku mipaka naho bakaba batazemera umunyeshuri uje muri Amerika kandi bigaragara ko ishuri agiye kwigamo ritangira amasomo kuri internet. Kaminuza zifite uburyo bwo kwiga imbonankubone n'ubwo kwigira kuri internet zizasabwa kwerekana ibyo abanyamahanga biga kugira ngo harebwe niba amasomo menshi biga ari ayo bagomba kuba bari mu ishuri cyangwa niba ari ayo kuri internet. Uyu mwanzuro wahise utangira kwamaganwa n'ab'ingeri zitandukanye bavuga ko ari iterabwoba ku banyeshuri mpuzamahanga. Senateri Bernie Sanders yagize ati ubugome bw'iyi leta nta mipaka bugira. Abanyeshuri b'abanyamahanga bari guterwa ubwoba ngo bahitemo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajye mu ishuri cyangwa birukanwa. Gonzalo Fernandez, umunyeshuri ukomoka muri Espagne akaba yiga ubukungu muri George Washington University, yabwiye AFP ko ubu batazi icyo gukora kuko kaminuza zabo zitarababwira amasomo bazigira kuri internet mu gihembwe gitaha nayo bazigira mu ishuri bisanzwe. Amashuri menshi muri Amerika ntaratangaza ingengabihe azakurikiza mu gihembwe gitaha, niba azakoresha kwigishiriza ku ikoranabuhanga cyangwa bazabivanga no kwigishiriza mu mashuri bisanzwe. Ikigo gishinzwe abanyeshuri mpuzamahanga muri Amerika mu mwaka wa 2018 cyatangazaga ko muri icyo gihugu hari abanyeshuri mpuzamahanga basaga miliyoni, no kuvuga 5.5% by'abanyeshuri biga muri kaminuza muri icyo gihugu. Abo banyeshuri binjizaga mu bukungu bwa Amerika miliyari 44.7 z'amadolari. Umubare munini w'abanyeshuri b'abanyamahanga biga muri Amerika ni abaturuka mu Bushinwa, Korea y'Epfo, Arabia Saudite na Canada. Amakuru yacu tuyakomereje ku makuru y'imikino, aho Rayon Sport yemeje ko yasinyishije Kwizera Olivier. Ni mu nkuru dukesha urubuga rw'Igihe, aho kuri wa kabiri Rayon Sport yemeje ko yamaze gusinyisha umunyezamu Kwizera Olivier wakiniraga Gasogi United ku masezerano y'umwaka umwe. Kwizera Olivier yasinye umwaka umwe nk'umusimbura wa Kimenyi Yves werekeje muri Kiyovu Sport.
Kwizera yasinyiye mu gihe ubuyobozi bwa Gasogi United yakiniraga buvuga ko akiri umukinnyi wayo. Uyu munyezamu wazamukiye muri Isonga FC akayikinira hagati ya 2011 na 2013 yamenyekanye cyane ubwo yakiniraga APR FC hagati ya 2013 na 2016. Nyuma yo kurekurwa n'ikipe y'ingabo muri 2016 yakiniye Bugesera FC umwaka umwe yerekeza muri Free State Stars yo muri Afurika y'Epfo muri 2017 ayikinira kugeza mu ntangiriro za 2019. Muri 2015 nibwo yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru y'Amavubi. Rayon Sport yaherukaga gusinyisha umurundi Nihoreho Arsene, umunyatogo Alex Harley wakinaga mu cyiciro cya 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo nkuru Sadati wakiniraga Marine FC na Uwiringiyimana Christophe wakiniraga Gicumbi FC. Yaguze kandi Isabigirimana wakiniraga Police FC, Niyibize Emmanuel wakiniraga Etoile de l'Est, Manase Mutatu wakiniraga muri Gasogi United n'abandi bakinnyi 10 bakiri bato bazamuwe ubuyobozi buvuga ko bazatizwa andi makipe. Mu mwaka utaha w'imikino Rayon Sport izatozwa na Guy Bokassa nawe wavuye muri Gasogi United. Umusifuzi wo muri Swede agiye gusezera burundu kubera amagambo y'irondaruhu yavuze. Umusifuzi w'umunyaswede Martin Strombergson wabwiye umunyezamu Ali Keita wo muri Guinea amagambo y'irondaruhu yavuze ko agiye gusezera burundu muri uwo mwuga. Mu kwezi gushize Martin Strombergson yabwiye umunyezamu akaba na kapiteni wa Ostersund Ali Keita guceceka agasubira mu izamu rye aho bamutera imineke. Uyu musifuzi w'imyaka 43 yabwiye ikinyamakuru cyo muri Swede ko yicuza amagambo yabwiye umunyezamu mu mwaka ushize ndetse agiye gushaka kandi kazi agasezera mu busifuzi. Ati ngomba gushaka undi mukoresha mu gihe kizaza. Uyu musifuzi usanzwe ari mpuzamahanga ategereje kumenya niba azahagarikwa burundu nyuma yuko igihano yahawe kizarangirana n'amasezerano ye. Kwa gatanu nibwo komisiyo y'imisifurire mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Swede SVFF ryatangaje ko Strombergson yafatiwe ibihano. Umuyobozi w'iyi komisiyo Peter Ekstrom yavuze ko Martin Strombergson yahakanye akomeje ko nta rondaruhu yari agamije ubwo yabwiraga umunyezamu. Yakomeje avuga ko nta gushidikanya bagize ku byo avuga ariko nanone babifashe nk'imyitwarire idakwiye. Umunyamabanga mukuru wa SVFF Hakan Jotran yavuze ko icyemezo cyafatiwe uyu musifuzi gikwiye. Ati byabaye ni ikibazo gikomeye kandi bihabanye n'amahame y'umupira w'amaguru muri Swede tutitaye ku cyo Strombergson yaragamije. Ostersund na Ali Keita birinze kugira ikindi bavuga kuri irondaruhu ryakorewe umukinnyi. Amakuru yacu reka tuyasoreze ku makuru y'imyidagaduro. Alubumu nshya ya Dani Vumbi yatangiye kugurishwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mbere yuko ishyirwa ku isoko. Urubuga Igihe rutangaza ko mbere yo kumurikira abakunzi be alubumu nshya yise Inkuru Nziza, umuhanzi Dani Vumbi yatangaje ko yatangiye kugurisha. Iyi alubumu izamurikwa kwa 17 Nyakanga 2020 binyuze muri MK1 TV, chaîne ya YouTube imaze igihe iri gutambukaho ibitaramo binyuranye ndetse no kuri Genesis TV na RBA. Muri iki gitaramo Dani Vumbi azafatanya n'abahanzi barimo Bruce Melody, Fireman, Mico the Best, Uncle Austin ndetse na Marina bose bazaba biyemeje kumutera ingabo mu bitugu. Kuri ubu uyu muhanzi yatangaje ko mbere y'iki gitaramo alubumu ye yatangiye kugurishwa ku mafaranga ibihumbi 100. Ubuje imfura Claude, umwe mu bayobozi ba Kikas Music ibarizwamo uyu muhanzi, yagize ati ntabwo alubumu turayishyira ku isoko ariko abayifuza barabasha kuyibona mu buryo butatu. Twayiguha kuri email, flash cyangwa CD, iragura ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari menshi ugereranyije n'agaciro kayo rwose. Umuntu ukunda Dani Vumbi nayigura azaba amuteye inkunga. Iyi album iriho indirimbo zitandukanye zakunzwe nka Abana Babi,
Yibare ndetse na umugozi aherutse gukorana na Bruce Melody. Hariho izindi zitarajya hanze nka kabiri, babahe, inenge, sezera n'izindi. Uhuje imvura yakomeje agira ati kugeza ubu uretse indirimbo zagiye hanze, izindi zose ntabwo zizigera zijya kuri YouTube, n'uzashaka kuzishyiraho nta burenganzira ntabwo bizamuhira. Tugiye kuzishyira ku zindi mbuga zigurishirizwaho umuziki nka Spotify, iTunes n'izindi. Yavuze ko abibaza niba iyi album ihenze bibeshya kuko nibura mu ndirimbo ziriho zose ugiye uzibarira amafaranga nta nimwe yakozwe n'amafaranga bagurisha album yose. Ati tugomba kurwanira ishyaka umuziki wacu. Album nshya ya Danny Vumbi iriho indirimbo 12, 8 zakozwe na Made Beats. Bob Pro akora 3 mu gihe Element ugezweho muri iki gihe yakozemo imwe. Iyi album Danny Vumbi yitegura kumurika inkuru nziza izaba ibaye ya gatatu nyuma ya umudendezo yakoze muri 2012 na kuri twese yasohoye muri 2015. Umugozi ni imwe mu ndirimbo ziri kuri album nshya ya Danny Vumbi. Mukandemezo yavuze uko yazinutswe gukina ikinamico bitewe n'ibyo yasabwe. Colette Ngarambe Mukandemezo umaze imyaka 24 ari umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Ibihe, yatangaje ko yazinutswe gukina ikinamico bitewe n'ubutumwa yasabwe gukina. Mukandemezo yatangiye umwuga w'itangazamakuru kwa 21 Gashyantare 1996, itariki ihura niyo yavukiyeho. Yabanje gukora ikiganiro cya Minisiteri y'Itangazamakuru akomerezaho kugeza uyu munsi aho yumvikana mu biganiro by'umuryango. Mukandemezo avuka mu muryango w'abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3. Ni bucura mu muryango aho yasigaranye na mukuru we gusa. Nyina yarasagizaga, bisobanuye iyo umubyeyi amara igihe kinini atarakurikiza umwana kuko uwo yakurikiraga amurusha imyaka 7 y'amavuko. Colette Ngarambe Mukandemezo avuga ko yakuze ari umwana udakunda gusabana kandi utagira isoni, agasaba Imana kutazazishira akuze. Mu kiganiro na Zahabu Media, Colette Ngarambe Mukandemezo yavuze ko yakuze afite inzozi zo kuzaba muganga ariko ko zahindutse yitegura gutangira kaminuza ubwo yabonaga akazi katangije urugendo rw'itangazamakuru. Mukandemezo avuga ko akimara kwinjira mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Ibihe, yahise yinjira mu itorero Indamutsa bakina ikinamico ikurikirwa n'umubare munini. Yavuze ko yatangiye gukina mu ikinamico kuva mu 1996, ashyira akadomo kuri urwo rugendo mu 1998 bitewe n'ubutumwa yasabwe gukina mu ikinamico bwakomerekeje umutima we. Icyo gihe yari yahawe gukina ari umugore w'umugabo w'umwicanyi wagombaga kwica umukwe we kugira ngo atazarongora umukobwa we. Colette Ngarambe Mukandemezo avuga ko iyo kinamico yari y'ubumwe n'ubwiyunge. Ati mbese yagombaga kugenda akamwica kugira ngo atazamushaka kuko abana barakundanaga nyine, nta kundi twabigira. Tugomba gukoma mu nkokora urwo rukundo. Yavuze ko mu byo yagombaga gukina harimo ijambo rigira riti iyaba yaragihitanye. Ni ijambo avuga ko yavuze umutima uramurya abura amahoro muri we, afata icyemezo cyo gusezera. Ati ndavuga nti oya, ikinamico ndayiretse, singiye kuko umutima warabyimbye, numva mbuza amahoro, ndavuga nti ibi si ibyanjye, mpita mbireka ikinamico nyivamo maze imyaka 2. Ikinamico ifite umubare munini w'abantu unazirikana amasaha itambukiraho kuri Radio Rwanda. Muri ibi bihe byaguma mu rugo yahawe umwihariko kuri Radio Rwanda ku buryo banyuzaho ikinamico 2 mu ijoro rimwe. Hashize imyaka 36 ikinamico itangiye guca kuri Radio Rwanda. Izizwi na benshi harimo nka Amazi ya Teke, Kavuna, Inseko ya Kiberinka, Icyanzu cy'Imana, Uwera n'izindi. Korale Christus Renyat, Arsene Tuyi na Platini mu bafite indirimbo zihatanira ibihembo bya MNI.
Inkuru dukesha urubuga rwa inyarwanda.com ivuga ko abahanzi bigenga 22 na Chorale Christus Regnat yo muri Kiliziya Gatolika bari guhatanira ibihembo mu cyiciro cya gatatu cy'irushanwa rya MNI binyuze mu itora ryo kuri internet rizamara amezi 3. Aba bahanzi barimo abamazina azwi n'abakizamuka bari guhatana muri ibi bihembo bya MNI bigiye gutangwa ku nshuro ya gatatu. Iri tora ryo kuri internet ryatangiye kuwa mbere Nyakanga rizasozwa kuwa 30 Nzeri 2020 ari nabwo hazamenyekana batatu ba mbere bazashyikirizwa amafaranga. Bari mu gutorwa mu gihe hashize igihe gito hasojwe icyiciro cya kabiri cyegukanwe n'umuhanzikazi Tonzi abikesha indirimbo ye yise Hejuru ya byose, aho azahembwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Yakurikiwe n'umuhanzikazi Mutima w'urugo Claire wabaye uwa kabiri abikesha indirimbo ye yitwa Umunyenga w'intsinzi yasohoye muri 2017, we akazahembwa ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Brian Lead yabaye uwa gatatu abikesha indirimbo Open My Eyes, aho azahembwa ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu cyiciro cya gatatu cy'ibi bihembo bya MNI, umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Arsene Tuyi ari imbere mu majwi mu itora ryo kuri internet rikorerwa ku rubuga rwa MNI. Arsene Tuyi ufite indirimbo Naranyuzwe ihatanye afite amajwi 2123. Manzi Maurice niwe uza ku mwanya wa kabiri aho afite indirimbo Warampinduye igejeje amajwi 1193. Ishala Alliance ni wa gatatu mu majwi aho afite indirimbo Ubumuntu ifite amajwi 1238. Chorale Christus Regnat iri ku mwanya wa kane n'amajwi 532 ikesha indirimbo Mama Shenge bakoranye na Ivry ndetse na Andi Bumuntu. Ku mwanya wa gatanu hari itsinda rya Juda Music rifite amajwi 555 rikesha indirimbo Nairingiyo. Ni mu gihe ku mwanya wa nyuma hari umuhanzi Krezoji utarabona ijwi na rimwe. DJ Pius uherutse gusohora indirimbo Ubushyuhe yakoranye na Brice Melody ari ku mwanya wa 17 n'amajwi 68. Ni mu gihe Platini Neme ukunzwe mu ndirimbo Veronica inahataniye igihembo ari ku mwanya wa 7 n'amajwi 668. Urubuga rwa MNI rwashyizweho umwaka ushize hagamijwe guteza imbere abahanzi nyarwanda binyuze mu itorwa ry'indirimbo zabo zikunzwe bigizwemo uruhare n'abafana batora bifashishije internet. Gutora inshuro imwe bingana n'amafaranga 50 y'u Rwanda yishyura akoresheje telefone akanze akanyenyeri 611 urwego. Abahanzi bemerewe gukomeza kohereza indirimbo zabo kugeza igihe itora rizarangirira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubyiruko rwateguye amarushanwa agamije kureba umuntu uri bwandure coronavirus mbere bakamuhemba. Kuva coronavirus yagaragara bwa mbere mu Bushinwa, iyi virusi yahise ikwirakwira mu bihugu byinshi ku isi ndetse ihitana abantu benshi, ndetse kugeza ubu nta rukingo ruravumburwa. Niyo mpamvu inzego z'ubuzima zisaba buri wese kwirinda umuvuduko w'ubwandu bw'iyi virusi, gusa abanyeshuri ba Alabama basa nk'abirengagije ingaruka zayo. Inkuru dukesha inyarwanda.com ivuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanduye coronavirus bamaze kugera kuri 2,700,000, naho abapfuye bangana n'ibihumbi 128,677, ariko bigaragara ko urubyiruko rwo muri Tuscaloosa, Alabama rusa n'urwirengagije ibiri kuba ku isi yose, maze binjira mu marushanwa atari meza yateye umujinya inama njyanama y'umujyi. Ikibabaje kurushaho nuko aba banyeshuri bateguye ikiswe umugoroba wa COVID kugira ngo barebe umuntu wandura iyi virusi imbere. Nkuko byatangajwe na Sonia McKinstry, umujyanama w'umujyi, urubyiruko rwinshi rwanduye virusi nyuma yo kwinjira muri aya marushanwa y'iteshamutwe. Ngo abateguye amarushanwa bibanze cyane ku gutumira abanduye kugira ngo banduze abandi, noneho bashyira amafaranga bavuga ko ubanza kwandura mbere ari we uzahabwa ayo mafaranga. Umuyobozi ushinzwe kuzimya umuriro muri uyu mujyi, Randy Smith, yatanze ubuhamya ku myitwarire y'abanyeshuri nyuma yo kubona video igaragaza ukuri. Smith yatangaje ko mu mujyi harimo ibirori kandi ko abanyeshuri bafite coronavirus bagiyeyo.
Abayobozi bakibimenya bahise basaba buri muturage wese gukaza ingamba zo kwirinda no kwambara mask mu maso, ariko abanduye bari bamaze kwandura. Iyi nkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'urubyiruko rwateguye amarushanwa agamije kureba umuntu uri bwandure coronavirus imbere bakamuhemba, ni nayo dusorejeho amakuru yacu y'uyu munsi, tubashimira kuba mwabashije kudukurikira ndetse tubararikira n'andi makuru ku munsi ukurikiyeho. Mwakoze kudukurikira, ntimwibagirwe gukora like, gukora share ndetse no gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mukomeza kurushaho kubona amakuru yaranze umunsi bitabagoye. Mwakoze kudukurikira, muri kumwe nanjye Marie Clemence Cyiza, uw'Imana impaye.